Went to school in Durtlang Field thar lom nan Chawhnu sport kan ni don ani hi raron ta deu 6 ka ma se borok nuam tok viau class 11 an lom lova 12 chau an lania tamlu tuk lawang he then la thlang pe to ni hi trut khel ve don em khai cái tiếng nghe khel ve càng chu cái thi po pom bor to le mày khel ve don em khel don ni mo dress po được nó zoli po khel ve don so zoli khel don em hello hiền sar fa kate pa fa po in ring to le oi hey hello ma hian hello my coaching staff hello here coaching staff de ni om ta kan lo mani hey sar mai ngate sar ma te sar chong te o du sak ti ke hay nuam do ne oi lai chu hey fu fi la kan khela aro loi lok hey aro po chicken run le hey aro po ball la tok mia lo wa aro hian ball la tok mia lo wa mon so te ang deuh khanin KT Sport kan ang ati veni chu Arowa hey hi arowa ni masan bum na sama ma do ai chu arowa mai chau po in khelve tur kan tia an khelve hey a pui ni khop mai then chu hey form nen te Bip lam hian ne deuh zawk chu ang khop mai hei so the defender te pon lo lom sel mai hey mei chau po then chu form nen ten khelani hei field tharlom na ni bo ka schoolin mei chia pon field pa thar grass pa thari khel rap ve hrim se kan ti hei form pon fen nen te tension khela en chang chap ma he bi pha ho in ball release tur le a goal don him ole vad dang threm khai ami vat luringot ama in